Namar ka jingja sya siat yap jong griu poj ba hamukro ha West Giant Hills keladon ka jing ki ha kaleng ka jela namar ka jing le riu klau jong ki pulit Assam bar ka jing penrem ya ka sarkar khamtam ya ka tanat pulit hene ka sengi ki saut li seng bhalang hari boh district ki ba kentup ya ka seng KSU ka seng RBYF ka seng HNYF bar ka seng FKGGP kilalet bantur cha office terkam jong deputy commissioner ka riboh district ban pen senge terkam ya ka take office ha ka bangladon ka jing ni ka bajur bha ha padeng jong ki noilam ki ti sauseng bat ki magister bat ki bor pulin ki te ki seng balang hari boy ki la perbana sendon daga non cooperation movement ban kerpat ki nong tri sarkar ban yesnok tilang ha kene kesni ha keju ko por nagaliang jong ki seng bahlang ki lele juru ban pensange yak interview thungkam jong katanat PHE nong po kabalong nak banta ban thungkam ha ki post baper ha ke te snat trikam jong sarkar Kankor kata dia kankor mesti beri urusan dengan peniap ni ya. Ada jai beja haying sem jong aja pisung no. Yang tang nolak betul yang lero. Ceprang! 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 FBA government down down. FBA government down down. FBA government down down. Police down down. Police down down. Dia ini Itu hilang, ada tapi itu hilang je. Orang melahirkan ikan diri, orang bah, kenapa dia reschedule dah? Namar last time also in the schedule. This time also the around 2 times a week. Sakani sisi persang berdiskil dah, ini melahirkan bagi kita. Cuma ada yang belakang. Nah, so sendiri kan itu binong Ini masuk. Ini lagi. Ni nak liang sauseng bahap apa ke nompo area nompo circle ha ke jing lung jungi sa man koi pegoi ke office ngilalap bagi don ki ba cooperate bala cooperate rentangkan ni koi ba susi kolong bahadian bala ngila demi ikut lat patai kubur nak liang jong ke ni ke office ng PHE ka kendok baik ya ke interview nak bentak post per apa ke ni department tengi ni nak liang sauseng ngilai kenduk interviewer pengilaikan ru yaki officer bapet ya ban sim interview kila ya snok tilang bat ngi kila ong ba kin reschedule bat kai ba snok ba sotenat kolong ba ikon sama lagi ban interview ru kila snok tilang bat ngi kila long balai kloi ban sange so interview de ba nakaliang ko office ru kala kular ba kan reschedule biang abade berkata nakaliang jungi ki sausen gila kloi ba ki ngila siam hi dalam jong ki mat gila saki haba ki kun semla ke jengi ki ba le terbim tasngi ki la priang berkersan jengi ki sauseng rengin nak liang ki sauseng ru nginom sim klik ti ngi buden nak por spor ban sim nak jebak klik ban le irsidil habide bekeneka interview juki kemtasngi tengi kentoi ki tu ki kun semla ke bisim tam ki ba wan interview tasngi kemcem ngila pulom no pensenge no ki sim ba kemde ka jing pensenge tang mentas ngi hari nakalian jungi ki sauseng ngi piteng nak por sport ban buden bat ya piru indor kat lang berkini kun sebelah ki tilang bat ngi to dah baidi berkata para don hi kemsim ke banis nok tilang ngam try bikin skodu nong nomor ba on reschedule biang ban mesa isien ba nakalian ke office kelikular ba on reschedule biang ya kene ke interview kadang beit kemsim ke jing solem hajing dia jing klat nak jing sangut basak siat hakiti riu klau kita ki pulit Assam te ngangit ba kinom don ke no ke jumdu nong la kidon hi kita ke ribu jai bener tabak kembali ikan mene kidon hi kidon ki kun samla ki bang ba ikloi ben stokti kidon katu kat ni kiba long unwilling reba hagji kan bat ni kila long willing ban singe no kan interview ka iu hagajing syam ta kasngi kan kan interview haka bede bat kini ki post ke ba fair po ka jongka district lab pada sub divisional lab te kumbangi yo ihi ka jingja ka longba ki wan ka to kan ngut ki brio naka liang jong ki seng ki paper kila wan pensengi no ai kan ni te haka bede ba kan ni ka benta ngina ka liang ka office ngim simdon kan kuno ka rai ka bangi ngin sim ring yong beng wi hapane khren bat ki nong wan interview
te ngila yo ru ya ke jing ya keren bagi nong interview bat kila kongo bat ngila siam ya attendance jongki ke babuan ki ngila pensengian oswai gani bat ngin sale pat ha ko ikapor te tang itai hoi kelakta nomor babelai long deban pendap mentakas ngi ya program ti hakaliang joko office su ngi don ka iu nama ngi lakhot igi expert ke bukan nabar ti kan pencitom yang ngiru ya kiru kom sekam ngiru long fully prepared mentakan diga interview mentakas ngi tingi hapan reschedule biang te ka kawara ya kajingnya alor kajingnya penbailang bat ki nong one interview tingi la rai bagian reschedule biang ya kadeka date 6 taban shim ki interview jo ki post ke prepare